clear tu le ngai thatu te Carter tho tran ni chibai le vek ule tun tuma chung kar top in khe result ngai inem tak lama train bul kan tran anga tin football thuleng te po soitur om nuwa la chung te po thliara ngai thla khona neile donang o soitang in kar top in khel mu nom taka US Major League Soccer lama league round chu anzo felta in khel mu nom taka hian Inter Miami chun point thum lo chuakin an king puimol nei tu Nashville chu goal nga goal nin an ne he in khela hin Inter Miami hen game an thun hun zoka an thora po sengin minute somthum pali na Jordi Alba ball pek thazet cho Lionel Messi chon toi takin gola achan tira sikhat fain ma an shruai der Nashville tan sam sare chon minute somli pathum na an sipor sudna goal ron khungen hun pek bela Jacob John in ma an shruai na goal akhung zuile Inter Miami hian first half sikhat an phur zuita ane second half minute samruk pathumna penalty tangin Lionel Messi chon ansipur sudna goal aron khung veleya game boruak atang zui hle hemi no hian minute samruk pasarina Rodriguez chon Inter Miami tanma an shroina goal aron khunga Nashville in sikhat an phur vele minute samriat pakhat na Frey siam sak atrain Lionel Messi chon goal thabik aron khung zui leya goalie goal ni yen chaktur achiang zuita ane an chakti chen zonan minute som kwa pakhat na Segovia chon Lionel Messi ball pek atrangin an goal nga na aron khung leya Inter Miami hian har salutuk lo hianin goal nga goal nin ne na an changa point hum an hlo chuak zuita ane Tian Inter Miami hi Eastern Conference khel somthum palia point somruk panga nen pathum na ni chungin league round chu an kharta Eastern Conference hian league champion chu Philadelphia an ni thong ane MLS champion ero azon alangai do na playoff te an khel chhauleang Tian Lionel Messi hian season kalme ka goal somni pakwa akhung tlingta league round b ka ache thahle midang goal khung konga po hian ache chelova panina din mun loyen season manzo tak league round a khan midang goal khung tur siam sak tum som paruk anei bok che thatak ane MVP te po ani le ngei rinom Saudi Pro League lama po season kalme ka che tha mai Cristiano Ronaldo khelmek na Al Nassr chon ma an shruai zui zela an khingpui Alpha te chu goal nga goal khatin an ne Hein khelain Al Nassr hian Inter Miami ang bokhan an khingpui hi an ngam khop maya atir train a hlo omzo ka an trang ane minute som pathumna Sadio Mane siam sak atangin Joe Felix song goal moi zet mai aron thlo luta Joe Felix se Saudi Pro League apan noa ache thahle first half goal dang lubel zui talovin minute som nga palina Alpha te team tan safen chon an sipur aron suta hun tampo aliam ma minute somnga pariat na Al Nassr hian penalty lo chuakin Cristiano Ronaldo chon achui lut lova trumni azona penalty achui lu lo na ani chi ambok amai ro chu hemi ball kal zela hian Sadio Mane ball pek atrain Ronaldo chon goal ro puibik akhong Velam sir tang ball aron lak lu chu box pon thret atrain Ronaldo hian goala achui luta rocket goal kan ti ang chi deuh khan ball hi athlok lut pop ane goal moi tak mangin Ronaldo hian goal ni goal khatin atim hi ma a hroi pui sui bok minute samruk pariat ain her chuaka Ronaldo siam sak atrain Joe Felix on an goal thumna aron khung le Al Nassr hian ngam zui zelin minute somsari pangana Kingsley Coman chon an goal lina akhung leya chakchian na ni turin minute somsari pakwana Joe Felix on goal aron khung leya hat-trick asiam na ani chi ambok hemi noi rong goal dang alubel zui talava Ronaldo an footballer zinkong goal zakwa somli pakwa akhung na hian goal nga goal khatin hne na an changa table thar bera po khelnga chakvekin point som panga nen achung bera an oma an hnoyom alko si ain point nin an sang zok ane English Premier League kan ngai ven lama lut chhauta ila kartop in khel mu nam taka hian soitur atam angreng khop maya inrin ni zan lam atangin phul tran ta topila athang chu
inrin ni zanama inkhel hmunom taka Arsenal chun point hum an hlo chuaka inkhel hmunom tak le tang taka hian mol nei tu Fulham chu sikhat fain an hne he inkhel an Fulham hin inkhel chung zongin target a shot rum khatma an nei lawa Arsenal hian goal shot rum som paruk nei thungen tei bola ma shoi tu hian Fulham hi an ngam le inkhel bul an tana minute som pangana velam atang lian ro torzar ta ball pek chu Ricardo Calafiori chung gola alo chui lut ngal zok maya ma se offside wangin he golero pomsak ani talo ane Arsenal team hi bai dhong tu lavin annor zui sela minute som thum parukna dinglam atanga Bukayo Saka ball pek thazet chu box chunga tlang gyo kare chung gola achuya ma se an goalkeeper Thu Leng No chon thatakin alo dan sakle minute somli pasari ain her chuaka dinglam atanga Eberichi eze ball pek fing tak chu Leandro Trossard chung gola achuya ma se hi po goal mauta akal hole chia ane minute somnga pariatna Bukayo Saka corner chui chu Gabriel chon thatakin alo tau koi zau maya hemi ball atau koi hi Leandro Trossard tatan atok vele chia thong ani hiang gola chui lutin sikhat fain ma an hruai zuita ane minute somruk pangana Bukayo Saka chon penalty a hlo chuaka ma se video assistant referee endikani nuwa penalty hi nu kir ani le thong ane ka mudana ero penalty turni nge hin ka hreve thunga kan ngai dan te po soile donang o hemi nu hian team pani te in Norton le view ma se goal dang alu bel lova minute som ko pathum na box chung atanga geukere san goal shot thatak anei lenon alo dan sakchu awiyom khop maya ball perlet poi Gabriel Martinelli chung gola chui ma se leno bokhen alo dan sakle goal dang alubel zui talava Arsenal hian point thum lutak an hlo chuak tien Arsenal hi khelre ta point som pakwanen ma an hruai zui zela Fulham lam ero khelre ta point ret nen som palina anom thong Chelsea lam point thum hlo chuakin an king puimol nei tu Nottingham Forest so sithum fai ngotin an lo hne he in khela hin Chelsea lam hin game thunun zokin goal shot po trum som pasari te meu mai an neya Forest lam hian goal shot trum som pahni nei ve bokin in khel pumpui thlira po Chelsea hi an chung nong hret anne soita kangin he in khel hin goal shot po kan hmu hnema minute som pakwana Chelsea tlar hnung te an che chwal nang chingin Morgan Gibbs soi chang goal akhung teu khop maya goal mauta adha lo deu chia anne minute som thum pahni na Reece James a ball pek thazet cho dinglama tangien neto chung gola achuya Metzel son thatakin alo dan sak vele minute som thum pakwana Andre Santos on Chelsea tan goal khung theina hun tha aneya ti boy tu nei to lo ma seng goal mau ta ball hi achui lo anne minute somni pangana Pedro Neto chon hun tha nei le hin ake velama achui chu goal mau ta akal lo le chia bok second half minute somni pakwana velam sirta Pedro Neto ball cross target cho asem pong chung gola atau luta Chelsea sikhat fai ma an hruaina ani pialama Chelsea tana a goal ma saber ani zuita anne minute somnga pahni na khel tha mai Pedro Neto chon free kick atang goal moizet mai achui luta Sydney fain ma an hruai zui der minute somruk pahni na Gusto ball pe ka tangin Magiu chon hun tha aneya sales ani pohian apal tlang zo talo anne minute somruk pangana Nottingham Forest in an khung teu khop maya Milinkovic ne Sangare te goal shot chu Sanchez chon thatakin alo dan sak ve anne double save anei tinani chu minute somriat palina corner atanga ball ron per phei chu Reece James chon moizet main alo chui luta sethum fai ma an hruaina ani chi bok minute somriat parukna Nico Williams salaka Malagosto chu trulo takin afola second yellow card manga no chhuat ni hian red card a choi zuita anne tihian Chelsea an game khel nong paruka mi panga in red card an muta anne goal dang ero alubel zuita lova Chelsea hian point hum hlutak an hlo chuak table thar bera po khelriata point sompali nen pangana anin suan chawa an hne tak Nottingham Forest lam ero khelruka point nga nen sompariat na anom thong
season kalmeka atir lama che thalo kan ti tun hnai ronin siam tha chho chak mai City lam point hum hlo chuakin Everton chu Sydney fain an ne he in khelain City hian goal shot tum som pakwa te meu mai an ne ya Everton hian an ngam lo hle Etihad Stadium a in khelain minute som panga na Tijani Rangers sa siam sak a train O'Reilly chon hun tha an ne ya ma se amang tangkai zo talo an ne Matthews Nunes le Savin ho te point hemin hu hian hun tha an ne ya Pickford chon thatakin alodan sak ve an ne minute som ni palina Tijani Rangers an hun tha an nei ve le ya doko ball pek a train hun tha nei ma se a hun tha nei ani po hian a kho ral ve le bok minute som ni pakhat na enjoy chuan Everton team tang goal akhung teu khop maya goal shot thatakin nei ma se Donnarumma chon thatakin alodan sak ve bok hemin nu hian minute somnga pariat na Nico O'Reilly chon veilam a train ball thatakin a thlo luta a ball thon phei hialan chon thataka lo to lutin gola a chanti ra game rok chung goal akhung na ani ta der mai pui hem tak ane minute somrok pathumna veilam atang bokin City lam hian annor leya Savin ho ball pek thaze chu Erling Haaland chuan ti boy tu nei loving gola a chui luta hemi goal ai chen Pickford condemn thei anga Amazona ball ron lir phei chu gola alo chua anne be hove angreng khop mai England goalkeeper number 1 chu ani vero boxia minute som sari pasarina Everton tan enjoy ball pek a train Marlin roll chon hun tha aneya targeta a shot lo deu chia ane minute som ko panina Erling Haaland chon hat-trick siam theina hun tha aneya Pickford che paltlang ngai to ma seng gola a chantir lova Pickford an a goal shot alo nemper hi Rancer ke chon gola chui ma se goal ruaka ani po hian a chui lut zo tabik lo ane hei ba ke rong goal dang alu bel zui talava City hian point hum an hlo chuak table tharbera po khelriata point som paruk nen pahni na anin suan chawa awan doi zo ka trang Everton lam ero point som pahat nen som pahni na an chuk thong ka topin khel ngai ven hlo bera Anfield ta Liverpool le Manchester United te in machana United team awan nei zo ka an tranga mual nei tu Liverpool hi goal ni goal khatin an ne he in khela hin Liverpool hin goal shot tum som pakwa te meu mai an ne ya United hin goal shot tum som pahni nei thungin in khel pumpui atanga thira ball possession Liverpool an chung nung zo ka in pass dikonga po Liverpool an chung nung zo an ne ma seng goal khung ai ro United team an van nei zo kan ti thayang chu Anfield ta in khela hin United hin Liverpool hi an barakhai ma khop maya minute ni naleka in khel an tran chau ti hen goal an khung hala dinglam atanga ama dialo ball pek fing uchuak tak mai chu Brian Mbeumo chung gola a chanti ra Liverpool goalkeeper Mamarda Sevilla chu abum chiang angreng khop mai minute som palina a in her chuaka Mo Salah free kick chui chu Van Dijk chung gola a chantir teu khop maya goal mauta atawlo deu chia ani minute som ni pakhat na Mo Salah ball pek atrangen gakpo chon hun tha aneya goal kham apet per dop maya awan doi hle minute som ni parungna McAllister chung goal shot thatak nei lein Lemon chon thatakin alodan sak vele boka minute som ni pasarina Mbeumo United tang goal ni khung theina hun tha anei vele ngal Mamardas Village chu ani po hian apal tlang zo talo ane minute som thum pathum na Mo Salah chon hun tha ne hian minute som thum pangana Isak point hun tha anei boka Salah le Isak te hian hun in hnai taka hun tha anei tinani chu mase anni hian Lemon su an pal tlang zo lova thatakin alodan sak ve ane minute som thum pakwana corner Bradley siam sak atangin Van Dijk chung gola atawlu teu khop maya hei po Lemon son thatakin alodan sak le bok minute som ngana kodigak po chen hun tha anei leya ma se hi awan duai angreng khop maya goal banding lam apir perle awan duai akal tluang angreng khop mai minute som nga palina Mohamed Salah chun hun thabik anei leya goal mauta dalovin hei po at chet fu hun alani ta chi alo anne minute som rok pakwana ekitike chun hun tha aneya abo pela minute som sari parukna Curtis Johnson goal shot nei le bokin
minute samsari pasarina gakpo point hun tha anei leya amai ro chu lemon su an paltlang solo le vek ane minute samsari pariat ain her chuaka Florian Wetson veilam atangien Florian Wetson veilama ke satan ball pe yen ani hian ti boitu nelo gakpo tan ball ada lut pheya gakpo hian chui gol chiang gakpo hian a chui lut chiang le gol khat ve ve ania field chung bo rok po atang zui hle ane ma se minute somriat parina corner line atanga Bruno Fernandes an embeumo ball apek phei chu ani hian gola a chuya Van Dijk chon lo tok perin ball per hi Bruno Fernandes song gola a chui phei leya Maguire chon thazetin alo tau lut ane Maguire nge te po kan ti thayang chu tau lut thatak ane gol khatin ma an hruaya gol dang lu bel zui talovin United hian mol nei tu Liverpool hi gol khatin an lo ne zui ta ane ti hian United hi amorima hnuaya game ni azonin an chak ve ta tin amorim hi soisel tok viuma se kumsang ni somparuk no Anfield ta United in Liverpool an hnele masak ber record thatak chu aron siam zui ta ane an record chia aron thai che te po kan ti thei zo gang chu ti hian table tharbera Liverpool hi khelriata point som pangan en palina an chuka United team hi khelriata point som pathum nen pakwana anin suan chho thung inke result dang po saitur omnual ma se Premier League big chukal santa ila La Liga lama lut chho donang o La Liga lama kartop in khel munom taka Barcelona chon point thum lo chuakin anikol Girona chu gol khatin an ne sham he in khelen Barca hen goal shot tum som ni pasari an neya Girona team hen goal shot po hi an nei no la an chak teu hle te po kan ti thayang chu he in khelen Barca hen atir lama an ngam lo khop maya goal khung ma sa zoka tang thongin Yamal sim sak atrain Pedri chon minute som pathum na ma an hruaina goal a khunga minute som ni na Martinez sim sak atrain Alex Witsel chuan Girona tan an sipur aron sut vele hemi nu hian minute som ni palina Girona hian hun tha an neya goalkeeper chau phaltlang angai to la yen Vanat chuanin gola achan tir lawa minute som ni palina po portu chuan sesni chau paltlang ngai to goal a khung lo vele bok ane Barca lam hi an tal boy man khop maya ma se champion lai nge an game bo ruak aron dang chawa Rashford an goal ban apet per te po a uyom hle amai ro chu minute som ko pathum na Frankie de Jong siam sak atrain Ronaldo arowo chang goal thatakin aron chui luta anin draw ngei don nia alan la yen point huma Barcelona hi anron kang chauta ane ti hian table tharbera Barcelona hi point hum an lo chwa wang hen point som ni pahni nen pahni na anom zui zela Girona avan doi zokero table mong bera anom thong table ma shoi mek to Real Madrid point hum lo chuak ramin an king pui Getafe chu sikhat fain an ne he in khelain Getafe hian goal shot target a hian tum khat chau an neya Real hian goal shot tum somni pathum ne hian antar malamte an che fu tok lo angreng khop maya goal shot tum somni pathum an neya goal khat chau an khung thei ane he in khelain Getafe player patni neyom le Alex Teret katma no chu an ni nge soitak in he in khelain goal alut lok lova anin ne tok mai rin na aren view la yen hun top ma set minute somriat na Kylian Mbappe chon ma an hruaina goal aron khonga hei bak goal dang lu bel zui talovin Real Madrid hian point thum hlutak asan sual chuak ta ane table tharbera po point som ni palinen ma an hruai zui zel bok Italian Serie A ma table ma hruai tu thar kan nei vele ta kartoping khel munom taka AC Milan chon Fiorentina chu goal khata nein table ma an hruai he in khela hian Milan hian si anphur masazoka Fiorentina tan minute somnga pangana Robin Gosens chon ma an hruaina goal aron khong ane hemi nu hian Milan hian nataka norlet le nga len minute somruk pathumna Rafael Leo chon an sipur aron suta minute somriat parukna penalty tangin ma an hruaina goal a khung le hemi nu hian goal dang alubel zui talawa Milan hian goal khata ne na changin point hum hlutak an lo chuak ti hian table tharbera AC Milan he
Kelsaria point som paruk nen ma an hruai le ta Napoli team chu Torino laka an chak zolo awangin Milan team hian point khatin an ron le pela ma hruai tu thar kan muta anne German Bundesliga lama champion tum team pahni Bayern Munich le Borussia Dortmund te in matchana Bayern lam awan Mizo ka antranga Borussia Dortmund hi goal khatin an ne hein khela hian Bayern hian an ngam khop maya goal shot tum som panga nei hian Dortmund hian targeta shot tum khat chau an nei thong Bayern hian an ngam hle tin ani cho soitak in hein khela in atira trying goal shot kan mungal mol maya Bayern Munich an hlo omzok minute somni pahni na Joshua Kimmich siam sak atangin goal khung sim thelo Harry Kane chuan ma an hruaina goal aron tau luta heminu hian Bayern hian nor zui zenin first half airo goal dang alu bel zui talo ane second half apo anin norton amu noma minute som sari pariat na Michael Olise chon an goal ni na chu thatakin aron khung le ani po hi Bayern hian an senglut fu angreng khop mai Dortmund tan minute somriat palina Rerson siam sak atangin Julian Brunson an sipur aron su thena goal dang ero lubel zui talavin Bayern hian goal ni goal khatin hne na an chang table tharbera po Bayern Munich hi Kelsaria la chakvekin point som ni pakhat nen ma an hruaya Borussia Dortmund hi point som palinen palina anom thong French League 1 lama table ma hruai tu thar kan nei ta table ma hruai tu thar chatu dang nilovin Marseille team anne soitang in kartopa Paris Saint-Germain le Strasbourg te anin ne to kha Marseille team hian anron mangtang kai ta anne hein khelen le Havre team tan Ketcha mai ba ka tore ten goal an khunga Marseille team tan United tina andu lava an nol no Mason Greenwood chan minute som thum panga minute som ruk pasari minute som sari panile minute som sari paruka ten goal khungin hat-trick asiama Robinho Vaz meiba ka Murillo ten goal khatve khung bokin Marseille team hian goal ruk goal ningo tin hne na an changa point hum lo chokin table po ma an hruaita anne soita kang khan Marseille hi point som pariat nen ma an hruaya Paris Saint-Germain chu point khatin an le pel anne Inke result danga lut chho vele ta ila inke result soitur atam kanti kha atop na tak tur ani towang under 20 FIFA World Cup tu kina inkhel mu nom taka Morocco team in hne na anchanga beisei lo jok ram hian Argentina team chu Sydney fai nen atum khatnan champion no moi an choi he inkhel hi soitak in apoimo khop maya Argentina hi he inelna champion ngun ber an ni ya Morocco hi tum khatma anna champion lo anne inkhel bo ropo atranga Argentina hian goal shot tum somni neyen Morocco hian goal shot tum riat an nei thunga ball possession apo Argentina anchung nung filor le amai ro chu Morocco van neina a in her chuak ta thunga minute som panin le minute som ni pakwana Zabiri chon Morocco tan ma an hruaina goal pahni a khunga goal dang lubel zui talavin Morocco lam hin atum khatnan under 20 huangpi ka world champion annita anne tihian Africa ram atangin Morocco team hi ram pahni an champion na anita Ghana nuwa Africa ram zinga under 20 FIFA World Cup champion le thei masaber record an siam zuibok Argentina ero champion ngun ber record an lo nei sa chu tipun antum na konga an hlo chamri ta thung ane inke result lam chu kalsanta ila football thulenga lut chho donang o tunrum chu poste koklu tangkhan bul tanta ila poste koklu hi ban atok ma angreng khop maya Premier League ka ban rang ber kan ti ang chia pani na record aron siam ani Chelsea laka an chaklo nu khan inkhel azorwal ro khan poste choklu hi an ban thu forest son an puang zuita ni somli chung lek he team hi akai hruai man ani reilo ve angreng khop mai a che chiat pui ve boka tum khatma forest si achak pui man lo ani Hansi Flick point to thar aron neya lemin yamal mai baka a player te a shem thinanga an soi chu thudik tok lo ani thu asoi hemi chungchang hi reporter te chuan an zota Hansi Flick chon hetiang thil thalo tak hi khoitanga ron dar nge ke chon ka hrelafa thil tul lo tak ani
deko nen po hian professional takin kan indoor thin na kan player te hi an that theidan tur angber le discipline thatakin kan kai hruai thin na in hremna na tak kan hanti ang chi kha kan in pengai lo ani kan in kung kaina a tha ma be se na sang tak po kan nei mek ani hetiang thudik lo phordar thin te hi chu sazu ang maya dot soi she lo mai ani ti hin hansi flick chuan asoi Manchester United point ni jang khan thu thar mak tak mai an ron neya transfer kongka lo in hong tura Real Madrid a train Endrick to senglu antum ni hin an soi vele tlat mai Endrick hi tun din mona Real Madrid a khelna mun achang thei me ulova World Cup khel adu wangin khelna mun chantam na tur zon apoi tilo ni te point an soi to ani chumi tan chon United thian thom an ron nei vat maya Endrick hi senglu antum thu an soi Everton team tana loin lanto football pandit na thok mek Osman point ni jang khan thu thar aron neya Osman chuan Malo Gusto Nico Williams laka a fall dang hatul lo ati hle thu asoi Osman jong Gusto te hi chu player poimo tak an ni ya yellow card an muto ni chuan khatianga ti kha thil trul lo ani ti chu an hrethiam vetlang ome amai ro chu atita thawa engang ril runge aput ke chuan ka hrelawa thil trul lo top khok ane atlo dang kha en le tawla a hlau ma chu mai pialama yellow card muto ani bok awangin athuak amang lo hle ti achiang ti hian Osman chung Gusto chung chang hi asoi Paris Saint-Germain lo en goal to tu Galtier point ni jang khan thu thar aron nei vele ta Paris Saint-Germain a in goal lai mi tam takin an sei sel chu poi ati lem lo thu asoi Galtier jong khati hun lai khan team kai shroi kha ahar sa ma Mbappe te Messi mai ba ka Neymar te khati lom vek an nga ya chu ka na har sa ber lai chu anne coach tam tak hian squad a tha hle maya champion no moi I hui thei vekang min ti thin anne ma se ani na taka chung kha ha thil thei ani lova atak rama chun thil har satak anne amai ro chu hlotling nu tuk ta che lo ma ila Mbappe te Lionel Messi te Neymar te ka kai hruai thei kha ka in chuang ma abik takin Messi ka kai hruai thei kha ka football jingkonga ka sei reng to tur ani ang ti hin Galtier chuan asoi Bayern Munich point ni jang khan thu thar an ron neya Bruno Fernandes chu senglu nge an tum thu an soi tatlat mai Bruno mana hian in pau million somruk vel chu the chu an tum do ni hin an tar langa Bruno Fernandes point home anei ve reng bok awangin Bayern Munich hi azom thut ani point hilmak ani lo tura ngai ane Arsenal lam point ni jang khan thu thar ron nei vele ta yin Liverpool team in a senglu tuma an hel mek Semenyo chu senglu an tum thu an ron sai vele ta season tharlo turatan ani hi senglu an tum don ane Semenyo hi tun din huna a hlut na hi euro makta doi ang pau million somriat vel lai ni turangai ani thong United lampoin antlar malam thom chak an tum na konga mateta chu senglu an tum ni in thom aleng vele tatlat maya transfer kongka lo in hong tura mateta hi senglu an tum tur thu team tok chon an ron tar lang anne Liverpool a be sei phak dalo mai Florian Wirtz point thu thar aron neya ni jang khan Spanish media ten an tar lan dan chuan Xabi Alonso chuan nipui transfer kongka lo in hong le tura Real Madrid a senglu atum thu an ron tar langa Liverpool a in siam tha thei meu lo Wirtz se apu hlui en kol mek Real Madrid lama akal mai arinom India ma Cristiano Ronaldo aron kaldon ni te point home aleng chiama hei hi aum zia chu AFC Champions League 2 wa goa nen anin ma chon do na hemia hianin Ronaldo hi India rama aron zin thut arinom man hle ma se ni jang khan Ronaldo hen thutluk na asiam fela India rama FC goa mai ba ka thu nei tu sangte chon India rama ronzin turin request nei tam view ma se Ronaldo hian India rama ronzin atum lo thu ati chiang ta ane chuti rualin Al Nassr lam hian an player tha engemaw chu an ron hruai do na India rama Sadio Mane melte po kan mu thei tura hanin bei sei ta thung ila Ronaldo India rama mu kan bei sei nei ro atham ralta ane Jamie Carragher point ni jang khan thu thar aron neya
Liverpool team chung changa angai dan chu ron sayin tun din huna Liverpool chu Jurgen Klopp an ain goal thin dan anga an kirle angai thu asai karagar chon tun din huna Liverpool team an thatok lova ke point kapum thlap ani an khel dan hi afu tok lo emema an that dan ber chu Jurgen Klopp system angkha ani tun din huna an system khel dana chuan Mohamed Salah te tan ti thei atam lo khop maya an that dan turang point an khel chuak thei to lo ani chu wa chun an system an thak anga ya Klopp hun lai ang mai khan an ti chhole anga in ka hriat ti hian Jamie Carragher chuan asai ole hati chin hatun tumatan ni mai se thlir tu te kha channel min ngai hlut saka inchunga lom thuga sei tak meu ani like share le subscribe atan min han lak pui le ula thungai nom tak tenen kanin mu chhole theu don nia